Mohi e motle wa lenaneo leo le ratang, lenaneo la Sesotho Sermons and Programs. Ke a o amohela hape sabateng sena se halalelang, sabateng sa Morena. Letsatsi ke la 15 Phupjane selemong se hodimo. Ke re mohi e motle o phutholohe hobane o sebakeng se nepahetseng ka nako e nepahetseng moo Morena Modimo a o lebeletseng kapa o batlang hore o be hona teng ha o shebeletse lenaneo lena la Sesotho Sermons and Programs. Ya tlang ho tsamaisetsa lenaneo lena ebile e le yena a tlang ho robela borotho ba letsatsi ke yena wa hao ka mehla, ena Thapelo wa letete la mohale. Ha e le nako ena mohi re ko hopotse hape hore o no o nke link eo ya thuto ena e le YouTube kapa e le Facebook. Jwale o e arolelane le metswalle ya hao, le basebetsi mmoho, le bana beno, le batswadi ba hao. O ba fe hore le bona ba tle se ba fetwa ke ditaba tse monate tsena. Hape ke o hopotsa hore haeba o na le dipotso, o na le ditlatsetso, o na le dikopo tsa thapelo, o bo so di type hona moo hona teng le boteng leo leng ho lona Facebook kapa YouTube, hore tle re ha thuto ena e fedile mohlomong boleleng ba beke ena kapa bekeng e tlang, jwale tle re arabele dikopo tseo tsa hao tsa thapelo kapa mohlomong dipotso tseo o nang le tsona. Ha e le nako ena mohi e motle, re ke o meme re inamise dihlooho thapelong ha re mema monga mosebetsi ona. Ntate ya lehodimo, ntate wa Morena le Moleki wa rona Jesu Kreste, ke bona bana ntate. Re tlile bonamelo ba maoto a hao, re nyorilwe, re nyoretswe taba tse monate tseo re tshwaretseng tsona letsatsing lena. Ntate ya matla ohle, re kopa ka tsela e kgethehileng o kena dipelong tsa rona, dikelellong tsa rona, ho molaetsa ona o wena o lo busitseng ona, o tlo hae, o mele, o hole ka hare ho rona, re be le katamelo e hodileng kapa e betere ho wena. Qetellong ya letsatsi re iphumane mabitso a rona a ngodilwe dibukeng tsa hao tse halalelang, mme mohlang wane trompeta e llang ha Morena le Moleki wa rona Jesu Kreste a tla o tla re lata le ho bane ba fumaneng ba lokile. Ka Jesu Kreste Morena le Moleki ra rapela. Amen. Amen. Mohi e motle, ha re se re entse tjena re se re qadile ka thapelo, re ke o amohele hape. Jwale ke o hopotsa hore sehlooho sa tsatsing lena seo ke batlang re tse se otla ka metsotso e ka bang 30 ho isa 35, 40 minutes. Ke sehlooho se reng e otlollwa e sa le metsi. E otlollwa e sa le metsi. Mme ra tseba hore ke puo e tlwaelehileng ya Sesotho eo ha e feletse e reng thupa, e otlollwa e sa le metsi. Mme mohi e motle, ke batla thuto ena ka tsela eo ke batlang re tlo e sheba ka teng, ke batla re tlo ithuta yona re bapisa dihlopha tse pedi tsa batho ka Bebeleng, dihlopha tse pedi tsa batho ya Baiseraele. Empa ke batla re qale pele o ko shebe buka eno ya Diproverbia kgaolo ya 22 verse 6, hobane ke yona e susumetsang kapa e kgannang molaetsa ona. Ke a kgola o ka e bitsa hore ke temana e nngwe, ke temana eo ka Sesotho rona re bolelang, re translate-ang kapa Sesotho yona se bitsang thupa e otlollwa e sa le metsi. Empa ka Bebele Morena Modimo yena ha e beha o re kwetlisa ngwana kapa mohlanka, o mo bontshe tsela eo a tshwanetseng ho tsamaya ka yona, mme le ha tsofala a keke a kgeloha tseleng ena. Ke Diproverbia kgaolo ke ya 22 temana ke ya 6. Ke batla re ke re shebe jwalo ka ha ke tjho mekgahlelo e mmedi ya batho. Ba pele ke batho ba bitswang Nadabe le Abihu. Ha ke re nke Levitike, buka ena Levitike kgaolo ke ya 10 temana re nke ya pele ho ya bobedi, temana tse pedi tseno fela. Levitike kgaolo ke ya 10 temana ke ya pele le ya bobedi. Ha e baleha tjena, ke tshwere yane ya eso molomo mofubedu ke ena, ke batla le wena o nno o bale ho yona ya hao. E re Nadabe le Abihu, bana ba Arone, ba nka e mong le e mong pitsana ya ho tjhesa dibano.
ba okga mollo ka tsona ba nto di tshela ka dibano, mme ba hlahisa pela Jehova mollo o sele e le seo a sa kang a ba laela sona, gore ba iketsetsa tsa bona, go literally ba iketsetsa tsa bona. Yaba mollo ke temana ya bobedi, yaba mollo o tswa pela Jehova wa ba tjhesa ba eshwa pela Jehova. Ke bao banna ba babedi ba etsa ditaba tseo ba sa lokelang ho di etsa ka Bibeleng. Jwale re nke morao, mohlomong re tjhetjhe pele re nke thorang ke background hona ha ele hantle taba tsena di tswa kae. Nadabe le Abihu ke bara ba babedi ba mopreste e moholo Arone. Jwalo ka ha Jehova a ne a laetswe, le bona ba ne ba tlotsitswe e le baprista ba baholo ba ntseng ba ithuta ho ntata bona, ba tlatla ba nka mosebetsi ona ba tswela pele ka ona ha ntata bona a se a le siyo. Ho thwe ba ne ba kgethetse ofisi ya bona tshebeletsong ya matsatsi a supileng, ba ne ba sebetsa 7 days bekeng hore e dule e ntse e le baprista. Empa ntho e nngwe eo ke e ratang haholo, that I find interesting, ke ena e hlahang ho Exodus 24. Ha ke re yeng bukeng ya Exodus 24 ka pelenyana, re tle ke re bone ka mokgwa Modimo a neng a ba tlotlile ka teng kapa a ba ratile ka teng. Exodus buka ke ya 24, temana ke ya 9 le 11. Ha re e bala e bale ya tjena: Moshe le Arone le Nadabe le Abihu. Ke Moshe ra mo tseba ke moprofete e moholo, Arone ke ntata bona. Bana ba babedi ke Nadabe le Abihu, le baholo ba Israele ba 70 ba nyoloha, mme bona ba bona Modimo wa Israele. Ho thwe ke bane ba ile ba nyoloha ba bona Modimo wa Israele. 10 ba bona ka tlasa maoto a ona mosebetsi wa safire o bonaletsang, o hlwekileng jwalo ka lehodimo. Verse 11, ha wa ka wa isa letsoho hodima ba kgethilweng ba bara ba Israele ba Modimo, mme ba e ja ba enwa. Ho thwe ba ne ba kgethile bana ba babedi, Nadabe le Abihu, ba ile ba dumellwa hore to be among the 70 elders, ba ile ba dumellwa ho nyoloha to come as close to God as it was possible. Mme Bibele mona ha e hlalosa ho thwe ba bona Modimo wa Israele le ho ja le ho nwa le yena. Mme ba ne ba ena le, hobane ba ne ba ena le tokelo ya ho bona Modimo wa Israele, mme Modimo a se ke ba beha letsoho. Hore ke batho ba e leng hore they were highly esteemed as one of the highest offices mmusong ono wa Israele, e le moprista, e le baprista ba baholo kapa baprista ba ntseng ba ithutela ho ba baprista ba baholo. Ke sehlopha sa pele sa batho, Nadabe le Abihu, baprista ba isa dibano kapo ba laeta mollo sele ka tempeleng ya Modimo, Modimo a ba tjhesa. Ha ke re nke sehlopha sa bobedi seo ke nang le bonnete ba hore wa se tseba, ke tlo tla ke nka kgaolo tseno kapa temana tseno tla nne ke di otle mona ke di qwabike, hobane boholo ba tsona ke dumela wa di tseba. Buka re ho ya Daniel, kgaolo ke ya boraro, temana ke ya 15 re isa ho ya 30. Batho jwale ka ha ke tjhulo re tla e otla ha bobebe fela e ske ya re sokodisa. Temana ke ya 15 ho ya 30. Ya 15 e re, verse 15 e re, jwale he ka nako eo le utlwa modumo wa trompeta le phala le harapa le sambuke le saltirone le symphobia di letsa kaofela, ha le khumama le rapela setshwantsho seo ke se entseng ke hantle. Ra tseba mona ho bua Nebukadnezar. Empa ha le sa kgumame le tla kgelwa hanghang seboping sa mollo o bohale, mme Modimo ke ofe o tlang ho le lokolla letsohong la ka na? Verse 16, ho thwe banna Shadrach, Meshach le Abednego ba araba ho eo ba re, morena Nebukadnezar, ha re a tshwanela ho arabela letho tabeng e tjena. Bona Modimo wa rona o re o sebeletsang o na le matla a ho lokolla seboping sena sa mollo o bohale, mme o fela o tla re lokolla letsohong la hao morena ha batla Modimo. Le ha ho se jwalo, o tsebe morena, hobane re keke ra sebeletsa medimo ya hao, re keke ra khumamela setshwantsho sa hao sa kgauta seo o se emisitseng. Ke temana 18. Verse 19 re, yaba Nebukadnezar o tlala bohale, sefahleho sa hae se a hlenyetseha,
a kwatela Shadrach, Meshach le Abednego a laela hore ho peswe sebopisi seno haholo fela 7 times more, se tjhese ka ho fetisa ka moo se neng ho feta ka moo se neng se tlwaetse teng, mme a laela hore banna ba makgotla a hae ba fetisang ka matla ba tlame Shadrach, Meshach le Abednego le ho ba akgela seboping sa mollo wa bohale. Ya ba batho bao ke o tlo bona hore na mollo o no so tjhesa ka, ho thwe batho bao ba tlangwa le dihempe tsa bona le dipulwana tsa bona le dikobo tsa bona le diaparo tse ding tsa bona ba akgela ka moo. Mme ka hobane taelo ya morena e ne e le thata le ka hobane sebopi se ne se besitswe ka ho fetisa, batho bao ba neng ba tshwere ba akgela Shadrach, Meshach le Abednego bona hwa shwa bona ke lebatama la mollo go na mollo o no so tjhesa ka, bana ba sa kang ba fihlela le mollo hobane fela ba ne ba atametse gore mollo ona wa tla ba nyeka kaofela. Fela verse 23, ha e le banna bao ba bararo Shadrach, Meshach le Abednego ba wela ba tlamile seboping sa mollo o bohale, bona mollo ya ha o batjha. Re a tseba ha o tswela pele moo ke mo Shadrach, Meshach mo Nebukadnezar a itseng hela ha e ka verse 26 a atamela pela sebopi sa mollo a bua re hela Shadrach, Meshach le Abednego le Abednego bahlanka ba modimo hodimo tswang le tle mona, ya ba Shadrach, Meshach le Abednego ba tswa hara mollo hobane Nebukadnezar o ile a re hela ke bona e mong e kang mora motho ka hare ho sebopi sena, ha re akgela batho ba rarona ha se ka ho hlaha ba bane tje ene bona ha batjha, mme le nako ya buang le bona ba utlwa ba mo arabela, ya ba mollo o le qeditseng bano ba neng ba akgela, ya ba bona ha o ba etse letho, ya ba pholoha. Re bua ka batho ba babedi mona ka dihlopha tse pedi tsa batho. Re a hopola hore Shadrach, Meshach le Abednego sehlopheng sena sa bobedi ke bane ba ileng ke karolo ya sehlopha sane sa bashanyana ba ileng ba nkwa ba ba Heberu nako eo Nebukadnezar a thakang ba Heberu or the Jews, the Hebrews a senya motse wa bona ba nka e le makgoba a ba isa Babilona. Mme re a tseba hore ha ba ne ba le mono ba ile ba kgethelwa hore ba be ka hare ho sehlopha sa bane ba ho thweng ba ne ba le bohlale ka ho fetisisa ka skillful in wisdom, cunning in knowledge and understanding of science. Ko bo ga mahlale bane ba hodimo ba motse mono ba motse ono wa Babilona ba ile ba bewa ka teng, ba bewa le ntlong ya borena ho batle ba je dijo tse ntse monate tsa mono. Le a tseba hore ba ile ba kopa hore ha ka nnete bona tlempe di ba fete, ba tlempe ba itjelle fela dijo tse bonolo. Mme le a tseba ke taba ya batho bana ba group tsena tse pedi kapa hlopha tse pedi tsena. Hlopha sa pele se re buileng ka sona ke sa Nadabe le Abihu bao e neng e le ba priesta, sa bobedi ke Shadrach, Meshach le Abednego. Jwale ha ke re etse papiso e potlakileng ka ditaba tsena tse pedi, dihlopheng tsena tse pedi tsa bona tsa batho bana bobedi dihlopha tsena batho bana ba ne ba hodisitswe malapeng a Bajuda. They were both Jews, e ne le malapa a Bajuda, mme ba hodiseditswe malapa a Bajuda, e seng a Bajuda fela, a Bajuda a tsebang Modimo. O malapa bobedi a bo bona a ne a tseba Modimo. Ya pele. Ya bobedi, dihlopha tsena bobedi morena Modimo o ne a di hlomphile haholo ka tsela eo a neng a entse hore ba phele ka teng, ba qetelle ba le hona teng. Hoba ba bang in fact o ka hla re Modimo o ne a bile a ba beile le diofising tse tshepehang, le diofising tse phahameng. Sheba ba pele o na ba entse ba priesta ba tlatla e ba ba priesta ba baholo ka morao hore Aaron a hlokahale. Morena Modimo a ba nkile a ba bile a entse hore ba be le monyetla wa ba mo bona with a few people le setjhabeng seno sa Baiseraele with 70 elders. They were so honored to actually be karolo ya batho bana ba ileng ba ya thabeng Modimo, to experience Modimo, ho tseba Modimo ka ho fapana le setjhaba se seng sena se fatshe. Ka nqena re a bona hore Shadrach, Meshach le Abednego ke batho bano ba o ile ha fela ba fihla ba so bona hore batho bana ba bohlale bana
ba se ke ba dula kae fela le ba bang e re ba hle ba tle ba tlo dulella ena ya borena ba be ba jie ka jwalo ka borena ba hle ba be ba interacte le morena wa moo bobedi dihlopha tse pedi tsena God had actually honored them o ne a ba hlomphile a ba phahamiseditse hodimo a ba beile boemong boo ba bonang ho kekeng hwa ipotswa hore na ke mang a ba nyolletseng hodimo hakana e ne e le morena modimo ka bobedi empa sheba lehlakore lena la sehlopha sa pele hore sehlopha sena sa pele qetello ya bona ile ya eba lefu sehlopha sena sa pele ba ile ba tjheswa ke mollo wa modimo sehlopha sena sa pele ba ile ba qetella e le nyefolo e le maswabi ho lelapa la bona ho lelapa la batswadi ba bona ho modimo wa bona le ofisi eo ba e sebeletsang hobane ba ile ba etsa ba o kgamollo sele ya ba o tshela moo modimo a itseng ho a halalela ha ho bapallwe teng modimo a ba leqetsa ka mollo ba sebetsana le modimo ba etsa seo ba ne ba sa lokela ho se etsa ka mollo modimo a ba leqetsa ka mollo wa hae ka nqena re bona bahlankana ba bararo ba ileng ba fetoha tlotla ho batswadi ba bona tlotla setjhabeng sa bona le ho modimo wa bona so much that ya re ha ba tlameha ho leqetswa ke mollo wa Nebukadnesar modimo a ba ntsha seboping sa mollo qetello ya bona ya eba bophelo re bua ka batho ba babedi bao background tsa bona hantle di tshwanang background tsa bona generally di a tshwana ona ba hodiseditswe kae background ya bona ya tshwana le hona modimo o ne a ba phahamiseditse ha kae bana ba leqetswa ke mollo wa modimo bana modimo a ba ntsha seboping sa mollo wono wa Nebukadnesar jwale ho na le buka e ke e ratang mona e bitswang Bapatriarke le Baprofete e ngotsweng ke mme ya bitswang Ellen White o ya ka botebo ditabeng tsena hore na ntho ile ya etsa haholoholo phapang pakeng tsa dihlopha tse pedi tsena ke efeng ha bua o re Nadab le Abihu ba ne ba e sa ka ba kotlisetswa boitshwaro ho tloha botjheng ba bona le a hopola hore ha ile hantle ba ne ba etsa le ntho tse mmakatsanang ho feta tsena ho na le mo bebele re hlalosetsang hore le basadi bano ba neng ba dula ka ntle tempeleng mona ntje tsena ne di robala le bona bua ka Nadab le Abihu e ne se bashemane ho thwe ne ba robala le basadi bana ba neng ba dula ka ntle tempeleng bona Nadab le Abihu ha ba ka ba kwetlisetsa boitshwaro botjheng ba bona ho re ke e bale ka tsela ke ena ke batla ke e bale ka sekgweng ka mona ke tle ke e fetole e ba bonolo haholo ho nna ha ke e fetola ka tsela ena mohiye motle o tlo mphe motsotsonyana fela ke tle ke re hothwe the father's yielding disposition, his lack of firmness ho thwe ntate wa bona e ne e se ntate a tiileng haholo ha kgalema e ne e le ntho ya bore fela jwale ha ba re ba e batla ha ba re ba e rata o ne a sa tiise a sa bue ntho tsa bo hore ha ke re ha o etswe ntho e tjena ka lapeng ka mona ehlile ke tiile ho tjhuwe jwalo ho thwe that had led him to neglect the discipline of the children ho thwe ka ho he o ne a sa discipline kapa a sa kgaleme bana ba hae ka thata ho thwe bana ba hae ba ne ba dumelletswe hore ba etse borata thupa eo tlollo a e sa lebetse ho thwe Aaron was a good priest awesome priest fantastic priest fela ho thwe Aaron was not as good a father as he was a priest ho ba ntate ho thwe e ne le taba e leng hore jwale o ile a e neglecta kapo ya ba hae ke ka matla haholo ho thwe bana ba hae ba ne ba sa rutwa the authority of the father to respect the authority of the father ho thwe ile ka ntate bona a bua mona fela bana ba sa qadile moruti he re sena taba le yena rona re no mo mamela ba ne ba sa rutwa ho tloha bonyaneng ba bona ha ntata bona wena ke go tloha molomo ono ke go tlohela mono
ebe ngwana o tla re jwale ka ha tloha mono ka o shapa o ke ntata bona e ne le ntata ntsa re fela bana ka tla ba etsa jwang ba ne ba sa rutwa ho hlompha ditaelo tsa ntata bona. Jwale ho thwe le ha ba se ba le boemong o tlo bone jwale hore na thuto ena ya bona ya hore ba ne ba etsa borata ba sa tsotelle ditaba tsa morena tsa ntata bona di ile tsa qetella di leka di ile tsa qetella di etsa hore ba se hlomphe le ntate ya rona ya mahodimong, hobane ka lapeng Modimo o beile ntate hore e be a representative, e be setshwantsho, a bapale karolo ya ntate Modimo ya mahodimong ka ho tseba kapo ka ho hlompha kapo ka ho experience kapo ho phela le ntate wa hao wa lefatshe, o ithuta ho hlompha le ho utlwisisa le ho mamela ditaelo tsa ntate ya lehodimo. Ntho eno e bohlokwa haholo hore motswadi ya ka lapeng haholo ntate, empa ha ke re mme ha ana boemo bono bo matla bo tlamehang bo etsuwa, empa ho thwe haholoholo ntate o tlameha nke boemo bono ba hore a represente ntate ya mahodimong ka tlung. Jwale ha Rodi a se a hlotse jwalo, bona batho bana ba babedi Nadabe le Abihu ho bana ba hae, le ha ba se ba kgethetse mosebetsing o hodimo hakalo wa hore e be baprista ba Modimo, ha ba sebetsa ka ntlong ya Modimo ntse ba nka taba tsa Modimo ka mokgwa ba ratang teng. Ke mokgwa ha ba tloha fela ha Modimo a laetse hore mona ho etse tjena ho etse ho na le ntho e ke etsahaleng, ntata rona le yena o ntsa re jwetsa tsona ntho tse ba laeta wa bona fela ka mokgwa ho ratang bona. Jwale banana ka ba morena Modimo wa Abrahama, Jakobo le Isaka ke ntata bona Haruna. Ha ba pala ba leqetsa ka mollo hobane thupa e ne sa otlollwa e sa le metsi. Jwale ha o bala ho mme Ellen White mona o tswela pele o re not only that, ba ne bile ba ya le tempeleng mono ba shimisitse ba tauwe ba re hore ba tauwe ba re hure ho thwe ebile tsatsing leno mohlang ba tla etsa tjenana ho bonahala eka tshusumetso e ne le ya mothamahane fela o tsebe ba beuwe ofising e ka hodimo setjhabeng ya ho sebeletsa setjhaba ya ho ba tempele ya Modimo ya ba le methamahane ba fihla ba itaetela tsa bona e ne e sa otlollwa e sa le metsi. Ha re bale bukeng ena Patriarchs and Prophets, buka ke ya 361, Ellen White hore their minds became confused and their moral perceptions dulled so that they could not discern the difference between sacred and common. Ho thwe ya ba jwale ka boemo bono ba bona ba tsela eo ba rutuweng ka yona le tsela eo jwale ba seng ba le half tipsinyana, ya ba kelello ya bona ha e sa kgona ho ba arole tse tlwaelehileng le tse halalelang. Ya ba etsa ntho tse tlwaelehileng ho tse halalelang. Modimo a ba leqetsa ka mollo wa hae hore a se ke a ba senyetsa nako. Jwale ena e sentse e ruta hape hore na le leng la mabaka ao morena Modimo a reng re tsamaele hole le mothamahane, intoxication, jwala, thinya ho fafowe na ke lefe? Ke hobane thinya ho fafowe e etsa hore motho kelello ya hae e lahlehe hanyane, ka nako nngwe a se ke a hlokomela hore na ho feng ke ho feng. Jwale a qetelle ho ntho tse halalelang, dintho tse lokileng tse a tlamehang ho etsa hona ho tsona, ebe o iketsetsa disele tse common. Ke hopola monna o teng mona ebile o hlaha hona bukeng ena ya Daniel, ha o ya tlase o ka hlaga Bibele re ke mora wa Daniel, Belteshazzar, empa ha ele hantle ho thwe ke setlolo sa Nebukadnezar. Ho thwe Nebukadnezar ha ana ile a ya Judea, a ya Israel, a tla nkile makgobane. Ho thwe o na ile a tla nkile hape le dijana tse halallang tsa tempele ya Modimo mane. Fela ho thwe o na tseba hore di a halala, o na dutse a di behile ka moo ho hlomphehileng teng, mme Modimo ha ka ba a mo tsekisa seo. Ke kgolwa ke Daniel chapter 5 ya be ke sa fose hantle, kapo chapter 6 mona moo ho thweng
ke mane mo re buang ka menemenetekel fascin haeba o gopola mono mo monwana o fihlang o ngola o fumana moshana enwa Belteshazzar a nkile tsona dijana tsane tsa morena Modimo ha sa taua tsa tsona tsele ke tlo nwa ka tsona tsona ntata a sa nweng ka tsona tlise ke tlo a ba lata tsane tse ntata e ska bane ka tsona a fitlha a shimisa ka tsona Modimo a gele fela so fihletse o selemo tsena ke tse halalelang ha di bapale ke mane mo morwana a tla ngola menemenetekel fascin tsatsing lona leno ke ha tla shwa o tlolla thupa e sa le metsi kapa ruta moshemane kapa ngwana tsela eo a tlamehang ho ya ka yona a sa le monyane so that when he is old he will not depart. Ka lehlakore le leng jwale re sheba banna bana ba bararo Shadrach, Meshach le Abednego le Daniel mme Ellen White ka mono wa tswela pele o re Daniel and his companions enjoyed the benefits of correct training. O thwe bahlankana bana ba bararo le Daniel ba ne ba ile ba etswa ba godiswa ka ho loka and education in early life. Ho thwe ba ne ba ile ba qalwa hore ba rutwe ka ho loka ba sa le metsitsitsi sa le bashemane ba sa le banyane. And then they decided to be true to the lessons given to them in childhood. Jwale ya ha ba ntse ba gola dintho tsena jwale ba tsepama ho tsona dithuto tsena tse ba di rutuweng. Bona ha ba ne ba nkuwe le makgoba ba tlohile kwana ba ruantswe le batswadi ba bona ba neng ba setse setjhabeng kwana mo sa bona sa Israele mo Nebukadnezar se attackile ba sa batlile mona ba le ba jwale mona na you don't depend on ntate wa hao Aaron on ntate wa hao Moshe kapa jwale o so dependa hodima semelo sa hao le ntho tse ithutuleng tsona ke seo Shadrach, Meshach, Abednego le Daniel ba ileng ba di etsa ya ba jwale ba tsepama dithutong tsane tseo e sale ba di fuwa ba sa le banyane. The fear of God, which is the beginning of wisdom, was the foundation of their greatness. Le hopola le wa nene ha morena a re tlo le tlo ja fela ga itjella fela mona ho fariki mona ho ntho tsena ka ofela ho mafura ba morena a go eme hanyane wele gona ha re a rutwa ka tsela e tjena mo re tswang teng re batla re rutwe ka tsela e fapafapaneng a ko go dumelle re inwelle metsi fela re jele pulse o tlo go bona hore na o tla ba jwang. Ya ba practice dintho tse ba di rutuweng bonyaneng ba bona. Ha re tswela pele e re Daniel's parents had trained him in his childhood to habits of strict temperance. Temperance ke boitshwaro gore hore ntho engwe le engwe o tsebe hore ye mpe wa e nena e lokileng o e ja ka ho lekana, that is temperance. Mme ba ne ba le strict bana ha ba e practice nthwena ba batswadi ba bona ba sa bapala go batswadi ba bona ga ba ne ba e kenya nthwena ba ne e ne se option ya bo tsa go metsa ha o rata ntse ba nna go bala mo o ratang kapo itjella o rata tjena nka thabela ha o ka ja tjena no batswadi ba bona ka mona ka lapeng la ka gona maIseraele ha re je tjena ha o je tjena ngwana ka ena o hloetswe tu ho hang ha o bapallwe mollong tjena ke taba tsa Modimo ke nako ya go rapela ena tlohella papadi ngwana ka ke tla o polaisa pafa ke tsela eo o kobollang thupa ka yona e sa le metsi ngwaneng ba hae. Re ke tswele pele ha o thwe the first home jwale ke diella dikgala ha ke etsa tjena Ellen White o tswela pele mo ho child guidance so it is in the home that the education of the child is to begin. Ho thwe thuto e matla ya ngwana a e fumanang ya motheo e tswa ka tlung lapeng e seng sekolong. Mona in fact ha tswela pele mona he ke hona mo e leng sekolo sa ngwana sa pele. Here with his parents as instructors he is to learn the lessons that are to guide him throughout life. Ho thwe mona ke hona mo dithuto tse bohlokwa tse tlang ka bophelo ba hae kaofela a di nkang hona teng ho kae lapeng e seng teacher e seng ma-teacher ka nna re thuse fela hore ka nnete ngwana enwana a nna khiphe tseleng yone yane wena o sentse o mo file yona jwalo fela wena motho a mo tsepamisang tseleng e nepahetseng wena o le motswadi wena mme ke wena ntate. Ho thwe ba ne ba rutuwe haholo thuto ya
hlompho, respect, obedience, ho mamela ditaelo, reverence, boikokobetso kapa ho ba le tlhompho ho ikokobetsa ka pela ba baholo ho wena, and self-control, boitshwaro. Ho thwe dithuto tse ha se tse ngwana a di nkang sekolong, tse ngwana a di nkang ho metswalle kapo kae kapa kerekeng. Tsena ngwana o di nka ho wena motswadi. Hlompho, boitshwaro, boikokobetso, ho mamela ditaelo ha di optional. Ke hona moo hangata rona ba bang re fosang hona teng, ebe ntse re I'm trying to make my child my best friend so that the child can open up to me. No, you should have best friends. Enwa ke ngwana o hloka thupa fela ha sa mamela, ha nepa o mo buetse hore wele ngwana ka o nepile, ke rata ha o entse tjena, a tle a tsebe hore o batla o rata ha nepa ebile o thabiswa ke ha nepa, ha fosa ke leswai fela. Who to the educational influences of the home are a decided power for good or for evil. Ha o traina ngwana, o hodisa ngwana, ho thwe ha ona moo mo hodisetsang dipakeng fela, o mo lokisetsa hore a be ngwana ya lokileng, ya be ngwana ya hlomphang Modimo, ngwana ye Modimo a bonang a lokile mahlong a hae, kapo o mo trainela bokgopong le lefong. Ha hona ho dipakeng, for good or for evil. Ra e tseba temane eno ya train up a child, re lahla ra e bala, ra qala ka yona. Jwale ke batla ho diella dikgala, ke re mo ke bale yona child guidance, ke bala qepheleng la 27 o re Mel and White, batjha ba tlameha hore ba kwetliswe ka mamello le ka tsela e hlakileng. Hobane di-habits kapo ditlwaelo tse mpe tse motho a di fommeng kapo semelong sa hae di keneng bonyaneng ba hae, ho thwe di tsepama ho wena, di kgoramela ho ngwaneno bophelo ba hae kaofela. Ditlwaelo tse mpe tse ngwana a di nkang a ithutang tsona bongwaneng ba hae, di tsepama ho yena bophelo ba hae bohle. Ka hoo batjha le bana ba tlameha hore ba kwetliswe ka thata ho tloha ba sa le banyane. Ke Mel and White. Ke tswele pele ke re ho thwe true education, jwale o bua ka hore education kapa thuto e nepahetseng ya ngwana e tlameha e prepare ngwana botho ba hae kaofela. Ho thwe it prepares the student for the joy of service in this world and for higher joy of wider service in the world to come. Ngwana ha hodiswa, ha kwetliswa, ha tlameha ho kwetlisetswa lefatshe lena fela hore a tla tsebe hore a sebetse ebe ngaka etse tjhelete. What good is it hore o be ngaka, o be le tjhelete, o be le koloi le ntlo tse kgolo, ha fela jwale o lahlehetswe ke bophelo ba hao? Ho thwe le motswadi o tlameha ho ngwana o mo kwetlisetse hore a phele, a atlehe lefatshe lena leo re leng ho lona, empa ka ho fetisisa a bone lehodimo. Ha o entse tsena tse pedi, o tla bo kwetlisitse ngwana ka botlalo bo felletseng. Mme mohlomong re ka kwala ka temana ke ena ya Diproverbia kgaolo ya bobedi, Diproverbia, Proverbs 2, re ke re nke mono Diproverbia 2, ke e batla kae jwale, Diproverbia 2, Proverbs 2, kgaolo ke ya botshelela. Ha ke re nke le wena mmohi, ha re diela dikgala. Diproverbia 2, kgaolo ke ya botshelela. Ka Sesotho mona e baleha tjena. Hobane Jehova ke yena ya fanang ka bohlale, tsebo le kutlwisiso di tswa molomong wa hae. Ha re ka tseba fela hore dintho tsohle ha re ka latela tseo Modimo a re fileng, a re laetseng tsona, kutlwisiso le bohlale di tla e latela, e tla ba mpho eo Modimo a tla re fa yona fela. Ha o nka le Proverbia 1 temana ya bosupa, ke e mona eo re e tlwaetseng, Proverbia 1 temana ya bosupa e re,
Go tshaba Jehova ke motheo wa tsebo, empa ba mawatla ba nyedisa bohlale le thuto. The fear of the Lord is the beginning of knowledge or wisdom, but fools despise wisdom and instructions. E se ka Morena Modimo a ka re thusa gona re le batswadi, e se ka Morena Modimo a ka re thusa gona re le bana ba ntse ba ithuta, e se ka Morena Modimo a ka re thusa gona re le ba rerang go tla ba batswadi haufinyane. Morena e se ka re thusa gona re le matitjhere dikolong, gore mo re fuweng boikarabello ba ho kwetlisa bana, haholoholo rona batswadi. Morena a ke a re thuse re ba kwetlisetse hore ba se atlehe fela bophelong bona ba lefatshe lena leo re leng ho bona, ba tle ba tsebe ho bona hape le Morena Modimo, kapo le ho bona lehodimo ka ho tshaba Modimo. Ka ho tshaba Modimo. Ho thwe seo re se etsang ba sa le banyane will be good, e tla ba ntho ba tla itshetleha ka yona bophelo ba bona bohle. Boikarabello bo kalokalo. Empa Morena Modimo ke yena a ka re fang matla le bohlale ba hore re hodisetse bana tshabong le tsebong ya hae. Ha re otlolleng thupa e sa le metsi. Thuto ya rona e fella hona mona. Re ke o leboha mohi e motle wa lenaneo la Sesotho Sermons ka nako ene o bileng le rona mmoho mona thutong ena ya rona ya letsatsi lena eo ka bokgutshwanyane ne re fela e otlolle e sa le metsi, kapo e otlollwa e sa le metsi. Ha re le mothating ona e re ko o memehe re tle re kwale ka thapelo. Ntate wa mehauhelo, ntate wa Morena le Mmopi wa rona Jesu Kreste, re iname bolamelong ba maoto a hao hape. Re o leboha ntate ka nako ene e kgutshwanyane eo o e nkileng le rona, ho tlatla re ruta bohlokwa ba ho otlolla thupa, e leng bana bao o ba beileng tshireletsong ya rona re le batswadi haholoholo, empa hape le ha re le matitjhere, hore Jehova re tsebe hore tseo re ba rutang tsona rona re ka ba rutela bophelo kapa re ka ba rutela lefu. Re fe bohlale, re fe matla ntate a ho hlokomela bana bana, a ho hodisa bana bana ka ho loka le ka ho ba isa tseleng e nepahetseng Jehova. Re kopa ntate dintho tsena tseo o rutileng tsona letsatsing lena, o ko re thusa di dule dipelong le dikelellong tsa rona, di tle se ke tsa tloha, hore letsatsi le letsatsi ha re etsa mosebetsi ona o re fileng ona, re nne re hopole maikarabello ao re nang le ona, hape le matla le tshehetso eo wena o ka re fang yona mosebetsing ona o re fileng ona. E ba le rona re ntse re tswela pele re ithuta sabateng sena, re seke ra hatikela sabata sa hao se hareng. Sena re di kopa re tshepile lebitso le matla la Morena le Mmopi wa rona Jesu Kreste. Amen. Amen. Ha re entse tjena mohi e motle he, re fihlile pheletsong ya thuto le tshebeletso ya letsatsi lena. Re ke o lebohe hape wena mohi ya motle e leng wena eo o dulang o re fa matla ka di-comments, dipotso le dikopo tsa hao tsa thapelo, le ditshehetso tsa hao tsa hore fela ebe o shebelletse. Ka nnete we are humbled, ka nnete we appreciate dintho tsena kaofela tseo le re thusang le re support-ang ka tsona mohi e motle. E re hape ha ho le tjena ke tle ke lebohe le ba emeng le nna ka moraka ka mona, moifo wa ka o tshepehang, moifo o tsebang, o entsweng ka mme Mmamojela Selebalo, o entsweng ka ntate Moribe Lethapa, o entsweng ka ntate Seiso Mokuditi. Baholo ba ka ke a le leboha hle ka mosebetsi o ntseng le o etsa, re ntseng re tshehetsana ka ona ona. Ya reng ho wena madume ho fihlela sabata se seng hape, ha re teana ke o hawa ka mehla, ke Thapelo wa Letete, ke letete la mohale wa mokgatjhane. A reng Morena Modimo a dula le hlokomfaditse.